now we are talking. Ubu ngubu turimo turavuga ubu ngubu award yabaye award. Ubu award yabaye award. Abanyarwandakazi ndashaka kubanza gushimira abo baboro ba Diva Award kuba bashoboye gukora ikintu gikwiye. Murabizi Diva Award like iyo muza kuba Kevin Kade mwamuhaye award imwe, namwe nari kuba nabakishije mwijisha, namwe nari kuba mvuga ati genda mwari kuba mumeze nk'ibintu bya Isango ariko mwakoze igikorwa Kevin Kade yarakwiye. Mbese Kevin Kade yarakwiye award nkenye aho cyangwe 5 bitere n'abandi bahanzi ishari bamenye ko umuhanzi amenye ko akeneye promotion, akeneye kwiyitaho, akeneye kureka ibiyobyabwenge, akeneye gufokasinga kuri kariyeri yiwe, adakeneye kuzajya yora ngo kubera yakubise hit imwe. Kevin Kade ibi bintu arabikene, yarakeneye recognition ingana nawe n'ukuntu akora. Rero mwayimuhaye award 3 abahanzi bandi bicaye ku buryo babimenya ko nintakora Kevin Kade azaziyora n'umwaka ukurikiraho. Katubanze twitegereze turebe award Kevin Kade yabonye. Best collab bamuhereye Sikosa. Nibyo sibyo kabisa, nanjye Sikosa yari best collab. Best performer, umuperformer wa mbere mu gihugu Kevin Kade ara performing. Kenzo ara performing ariko ntabwo yigeze agira chance nini yo kuba yagenda akagaragara arimo ara performing. Best performer Kevin Kade niwe performer kabisa, mwese murabizi ko yageze kuri stage iranyeganyega. Best artist of the year, umuhanzi wa mbere w'umwaka Kevin Kade yarakwiye kuba umuhanzi wa mbere w'umwaka. Ubundi murabizi ko ikindi gihe tuba twibaza ko nka last year twibazaga ko The Ben ashobora kuba nk'umuhanzi wa mbere w'umwaka, tujya kubona bahaye Bruce Melody, kandi ibikorwa bya The Ben byaragaragaraga ko yakoze cyane kurusha Bruce Melody muri uwo mwaka. Ubu Kevin Kade biragaragara ko ari we muhanzi uri murakora right now. The Ben ntago arimo arakora neza. Bruce Melody Juno Kenisora Deka inde wundi twavuga Chris Easy Kevin Kade niwe warukwiriye iki gihembo abanyarwandakazi. Rero Diva Award njewe ku giti cyane mba mbubashe kurusha award nka za The Choice. Tujya tubona ko umuntu abakeneye kugira ngo bamuhe award biki, uziko niyo baba bavuga ngo bajya batanga amafaranga. Njewe mbona ko nza gusa nabi, award yangiza gusa nabi nyiho umuntu atayikwiye, ariko kube bashizemo amafaranga batoye njewe nyishiramo nyini matora cyangwa nkabikurozinga nkavuga ati reka byarangiye, ariko ugomba gutsinda. Let's hari categories ziba ziri very special, ziba ziri categories ziba ziri dangerous uyihaye uwundi muntu nka best male artist. Uyihaye umuntu utayikwiye award yawe irashaha. Sinzi impamvu baba batabibona. Izindi category abanomini nibashaka bagure award, ariko best male artist igende ku muntu yikwiye.